Anar malaken yam kana diala konti lian karwaino guaseme biya kamal Nuer online TV channel and the mandu ni chang kwasnyak nong yarwacheme. En wale shanga bangwan ka pai baro ron kina dangro wi jan dangro wi dich and ode kono cholo no jen a independent days. A day that we all supposed to celebrate, right? Ade lo dan dere ted. En biya kamal mi jiram jidit guaseme. Nuer online TV channel go again or dairy channel they just support, they subscribe with the notification bell they just trying ko mite mishi barech da shwa mala shuba kaji gwada dana pay break bana jome bana jeling jo banling gwasame bana rwach ka kwi South Sudan independent ka kwi Dr. Riek Machar kene kirma yadit ka kwi Nuer shoja dan en shush keke gorje en wobia mishir na me biya jeling gwaza mani ano balar no which che independent che jek o mi cha jek diala content ngang ko which aka which but not when take some section to shoot no mo cha de cholo no take independent independent when michu na ka cha kulo wire shu kana ba kul cholo no which cha go apuch which cha luar which cha take freedom which cha take democracy but do shi gwada dana na kayetin brand boy na me independent so na mo cha cholo independent jo shi independent do badan en cha which cha ja ka lor ka ja medan en South Sudan te pin jalam ni karundial ano bi South Sudan baro separate ke kuma jalam ni alade dane sha kulat kan kwar content kula te koron wale gwada sha je kula tuk dole no jang lokan nuere gang karodien ka jang so titi kadi sha plan jang ko gwam bar mi chura je ka jang be jogono Dr. Riek Machar te jang chegana ka 1991 jenistur mala kanalat akur mo cha tuog bor ka jodan la je ke kur moni gwani Dr. Riek Machar tin kene kirme yadit kene dangrotin konon gwach so gwadi na mo shakur je non kam nuori kene jang according to the information niten konen channeling ci jang wo jagam ditalong ci kala no bana Nuer bana ke jek Nuer bana kinak mo kon ga jek bana dan make a plan so they did their plan and plan dien cha work out ko karon kina dangre dual jok ci kan konak taram ci kan pal more than 20,000 people awoniam ci karyar kan ay konen wo reyne ndi ale konen ci liu need to go 400,000 according to the report UN reported national shinwarity shikari ko mo chikene jak so mi jakon ko de dene tijino wona ena nuare nege chana ka do they deserve it me ci janga naka ja which mi chop me dan take a door kan gade dial teram to day which teram take a loar take a pinya lamne whatever mi shit dial is triggered come Dr. John Garang de Mabur kan Dr. Riek Machar si ma dong de no ka 2013 a jang dong der chupe ka kore dan chi ka to ka je a nyok mla jen go chi kor che to ramye dan e te ka kume SPLA John Garang de Mabur ku Dr. Riek Machar ku la join ni je me che je join chu kan chwa kel ka chwa Dr. Riek Machar cha kwan bola kweran gwata mo commander ram kel mi chele de long ajara me dan e joina gwal lit ka gwajet ka malut no en me che tuok cha gu jeno
Gurgi jen wo Dr. Macha de jo wo ko jaram yedan bum ne jen. Tok de bume la do la jalare kana meni gwi ke jen wo ariek ka kume kir ma yadi tik sorry kume Dr. kume John Grant ma biur che gor no te ke Nuer medong de benyam. Ke janone tinwote ngwan chicken moment chicken join that time. So ngai kon history me chode lat. Now the question is here. They Nuer they can independent 2025 May. They can celebrate or not. Kenya no loy gwadamo bi ngajen wonene. Usually independent days. O yen chaya wuch ka buar, chaya wuch ke choch, chaya kulu nung gwadan gwanejen. Ba kulara no di. Ne iti chika luar so kuja mo shenge dan shana luar shana jega je bana je celebrate. Do no so dan ken na luar. Me na kenra ka jalab nguji tuogo. Boom chi korbi tuogo 2013. Janga kere 1991 baje dil chol. Banwer baga dil nak. And then it happened. Right now, I'm right corner. 2013 cha so Sudan cha ship. Chekir me yadit che di ni jana dial. Tuk dole ken chakalat gwaskel chakale la SSPDF. South Sudan People Defense Force. Chakale ala de ni. Di ndo tota makatin. Kene de content kwala chol SSPDF. Chol ken work a National Army. But chika National Army ken ke de ni jane. Mete gane kalki al tetin telan Nuer ke ji kotoria nyu de jen wona to ka ti jor kaneke kan hotel ka option ko tema chaji gano menek body e maso no jin bi dej bi join ko bi kon bi ko le that's how you gonna get your salary me ken join ken wutin tal do bi kon bi je ka jar right now ko bot jen ko la use la tool and tama right we ka South Sudan bran bi jur ko to be lad mi je mo ba jawlat jen menen yan tama la no la ka jor ka bi Nuer bi ken ko nak dia chana mi jitu pan je kon lin kamandang pan ke the same thing kamandang bok renyal kirma yadit asas PDF bokan Nuer ngwane Nuer ko jin ta dan let kana murai kon ko by independent ba je celebrate gwasame keni am chana focus ko nena mina kane kon you know nakeke ke jano take independent day me ba celebrate. I don't think we can celebrate that, right? Ko the entire community kan wari intama tinare rika chushkon ke kum mishi yat pinya no beneng wari God man you know tina park ne te konde jeto choja dana shushkan wari so riek chima tod medit ala independent na it was meant to bring freedom. There did no luar manchal ke luar manchal ke no chiangna lora bang teramberan going ke chak teramberan kep ke bom eventually independent point know the unity know the mat and dignity for all South Sudanese, not just for those in power. Shira metical bomb ketical wangchi de la rame independent. No, it's not because that take a yoko, but independent mutual ga country cha take independent awojen charo da lun rereka mitie yan pin ko runtong wan. Sia sacrifice cha jalat ko bina bug take freedom. Na ma jen kwala shole dio, yin kwala shol independent non. But today the Nuer people are still treated like enemies in their own land. Akuma kirma yadit. The government that is supposed to protect them is the one mineke bogeke karenial. Sometime yerken ka many pew luen can pew. So en kuma maku kon la gwije yan kuma lar kono no take independence mission no. They celebrate. Of course, not Barar, but the actual independence is still can ben. Ko can na mind yen can ne free. Changa dan wuran mind we jelun yen ge metetino abi mind bi larno ne dial ka kel
God dial ka kill, and everybody deserve to live freely. Jen chang dan and ban yang independence should be celebrated to the fullest, but not when take an shoot, na me che nyo no the independent mo de jalat. Okay. Guada me Nuer shoot ke right now de ko laro no nene 90 or 80% Nuer population kaka kamne jekan konyen ka kam. Don't 10%, let me say 10 or 20%. Don't kill me yadi, don't take a 5%, ne de kono kule use. Katana de kono de win tin kule kole ter ko lat ke jeg ne de kono nchi choose no big tika don't worry. Ko choji dana shush kana. So independent do na me mladian no de celebrate. Mkwa control Kariem, ikir mayadi nagda kanware. What kind of independence is it when one ethnic group control the state while others bleed? When our community cried out for aid and are met with bullets and betrayal? Until the Nuer people are treated with dignity and justice, there can be no true independence to celebrate. Our freedom must be real, not just on paper or in speech, Mikan werikan go kon luar tel mishal ke independent medelat. So a chang below the ted bo no chi chang ma chi chop, because right now they call arno 14 years. Rundang welngwan tel development tel civilization magwa again corruption tetino, tell me go amlatke, tell a lot me kamke near county langweni based on what dana beaten, but you target keje this thing tell a freedom mishano, tell a democracy mishano, a kirmi yadit. Di na gujin odor no arintam right corner, tell a dual wall, now tell dual gorka mugwa, tell dual gorka michum, tell a dupe, so nuerishana dot joke. Ko keken kone tin yam tin cha target no chikon development chikon bijek amenemi chardan kon mat mo ko dan mat bana chonga la kel bu kon dob dan ko ten bana jengach no wu kon nene jel kon nene. That is when the development be chop doran ka jen tam dan be do diality tin changa kon jek jen changa dan be kene ngajeno chicken kon bu guer nyok ko mo kon guer be ngajeno Chigarodian Dobrek Midit. So Kujamo Gorjan or the Yantikangach, Commandan and Chuj Nekon. Bananyo Jakala Rodian and Ibiatakamal.